hemi finger licking good ti photo pa ka arsa hi chuanin a hming hi kan ei zawk in ria Kolkata KFC chu tui deuh zawk Mizoram ai chu chu ma zo India ram zo kan top ani chu dik KFC mo nia KFC chin bei la India kan chala KFC nia hey KFC zanin tuntum kan tili podcast chu KFC han khel de ulak khanzir chian de ulak han ril ruka ja chon KFC kan shia thawangin Covela brand ro pui ta kan hei Mizoram apo pali lai mo kan lo nei ta yeah champhai kha pai pending le ha le ting ka sia chiang lo mai thaya coming up tur ma sang ni song paro ka mun Mizoram kan nei chanta January khang lai de phai ka chon in line katuru ne an hon tran tir phai ka Christmas live el ne kala sia in line de chapa yeah Mizo kha kan lo mer sia da ai Mizo thau khanin kan tilara ti mela abigin Mizo phayom ho khanin ka sia pakha chon mo Mizo ka mani KFC te chumo ten arsa ti dan ro apo hena Mizo ka bi katia chu Mizo ho khan kan lom ti ka sia na chu Kolkata vela changaron ho te phei ka chuan tin ka an soi na sa ka sia reng chu Delhi changaron ho khanin ka sia ron khai ho thin ho khan KFC Mizoram ma ron khai ho thin ti khanin present ang ten petrin hey gift ang de ten ron khai ho sa tin an ni chana sa KFC te khain chana sa thina chuan aizol an om tak a kha chuan mi khanin an taste ve cha ka tin alo ei to te po khan kan duai tlar put khan ta a hit viau in ka sia khalai ka chun mo a history sei te mai tai la enge tu the light chuan in rilulan lang ma saber chu founder Colonel Sanders anti amin tak ka chu Harlan Sanders a Colonel dan te pokan soi choto rang ai taila khapa tang kha tran lo thei lo win ka sia a KFC pum pui kan soi don ni chuan en ai ama kha a interesting ma sang kha zakriat som ko a pianga chuan ka khan bei chota kha ne ngai to lang an chung ko background kha har sa value du ne heta hianin zir tu kan ngai ka sia kan soi chau thawanga ma se KFC tuna ani na KFC mu tak te ku hum somruk le panga somruk le pani ania kum somruk le pani ni to a khating zong kha adin hun kha ne ta an chung ko an fashania fasha jang kha mai na oma khating nun fight chau tu ka kha story ko zulu wak lo ta le internet apo en vek thei ta khating ani ka rang khan nun fight chau kha ne ta chuanin hei tlai om lo kan ti kan se be zia kum tha khom mai chu o kham milai tang ka ama chan chin point zin tu tang kum som ru pania velanin tu na mi KFC tu na mi ani hin ta mo chu ti mo kin McDonald pa po khan thoma sa ka chu soi lut lo tai lang he kha tarang khan zir tu khatam in ka ria Mizo te ta he ke ni achon in kan mu le paten thil kan thiam thei to lo an ti ringot ta he hi enge an thiam thei lo tak tak wang po kha ni chuang lo ma se an thuak kha an man to ngai lo achol to mai khan ni ta kami ka solu na rem chang ka te chuan chon thuak hi kan zawa hian in ange ti man reng vor vir reng hi kan tum na chon hei hi kan nu na point kan yang te lang yo yang kan du vek ta tu pon tar te kan pe vak lo in riat ta khatiam vel te kha ka ri ron langa ama chung chang hrim ma chuan enge nangan soi za tu nan tlai kan nia ama chung chang hrim ma chuan in upat ton huwa chan ba ka khanin voi tam tak a hlo chamna in tianan thil engeng mani lo chana chuanin Great Depression kan tia khovel tak chiat na khami kha na sa tak tak chiat na chena sal du khamila kana an tin America ba kha khovel pum the Great Depression ti hil khani ta 1930s ti chobarvel chuan an thlata ni pokha re thei lu tu in om ta chuan chulaya chuan voi tam takha beya voi sang khatle pakwa a bei nu khanin ni tunge mani khanin ngoro khami like tak no se zalo mo tu sang khat pakwa ti lai takha aron ti to pa ka Pete Herman ti nia e ron soi zau thei zo ka rin chu khami tran ma lai khan a struggle ta intinan World War ma khanin i a set up chu nei sa to ta ni alo fo champui to bokta chun World War zo khan khatianga hai ama business run than pa to me lo khan akal kual ta ni nia chulai chu mo chu thau chu ke poron soi ka tum lai chu ni ta a business kha atlak chet a business ma saber atlak chet tak kha chu world
World War มาจูก็ส่วนนั้น The Great Depression เข้ามาจุมีจุงอ่ะจวนจุมีหน่วยจวน World War เข้ามาเลยแต่ Depression ไล่ข้านัดตัดเชียนี่ดิก็จวนอัดตัดเชียชัวก็ข้า Depression ไล่ข้านี่ยังไงค่ะดอลลาร์จ่ายเลยเล่มบักข้าในเราตบไม่เนี่ย Social Security อันนั้นอมทรีจวนอมทรีนะ Government ที่นั่นจงขัน Government หน่วยอาคารที่ข้าในงี้มันนี่ที่เวตาแคเฟ่ที่พอเราพัดถกเลยจงนี่จูแคเฟ่ owner นี่ทรีนก็จวนข้าที่ข้านักเกลต์เจละจุไลจวนนี่จูมันเนี่ยติดเหตุการณ์ในตัวเราซุ่มในช่วงเมื่อเราคันมาเสเราตีไล่เราเนี่ยเรา struggle ไล่อันที่เป็นกาแฟเราตีเลยไล่คัน secret ingredient คัดที่ไม่ตาเนี่ยที่เนี่ย secret ingredient จูมีมันบิ๊กเนี่ยมันบิ๊กข้าวอันไหนตาจวนข้าsecret ingredient ข้าวมีจะต้องใส่อะไรไหม11 herbs recipe ติดแค่กันเนี่ยตามข้าว่าจวดชวกตาเนี่ยจูเบอร์ไม่มีปันนร์ปุยด้วยแม่หมอก็เราที่วิชินังที่ยังจงข้านี่ปันนร์ตัวนี่เบอร์ไม่ยังจูอารอนจงชวกจวนอารอนปันนร์อันนี้ทั้งวันก็เราสวยเล็กงาrestaurant ตาข้านี่อันที่นั้นอันมานี่ restaurant ตาข้า fried chicken ข้าซีมว่าดีจวนอินดูจวนก็รันที่ทุ่งจมองอังคารติดตามจวนzale pakwana rejection za akati sakhale pakwa rejection ane nu akhanan accept pakhan mi pakhat khani ron soi khan Pete Herman khan ron accept ta chuan hemi finger licking good ti for the pakha Pete Herman okay chuan chulaya chuan ke mana interesting ka ti le poimo ka ti zok chu mizo te hi nia thil bul kan tran thin hey bul tran kan tum ta chuan kan min ti nual tu ma saber hi chu paisa hi ni siaมีหัวสติตัวล้อมให้เตียงให้จุดเตียงจีแต่ละให้จุเนี่ยอันวันนี้อันนี้จุดเตียงขันนี่ตาอันนี้ให้จุอันวันตัวเลยวันนี้พวกขันนี่เราอินก็เสียอันนี้เราตีเสร็จจงขันอ่ะ give up เราอ่ะ commit ได้อ่ะทิลตีขันไอเดียค่ะอ่ะ ring talk ไม่มินก็เสียชวนไอเดียอ่ะ ring talk อ่ะจูบ้าค่ะชวนไอเดีย ring talk บ้าค่ะขันนี่ไอเดียขันที่เราติดให้นี่ตีริงอ่ะพอยสันนี่เรามาใช้พอยสันในจอกเต้นไอเดียมังคันเขาสังนั่นมังอันนี้ปนเขาสังนั่นมังเทียงตีค่ะริงนินก็เสียหมดจู่ๆกังไงพอยหมอกไอ้จู่ที่ร้านซุ่มกันในเลยเนี่ยตีนี่แล้วว่าไว้ตั้มตักพอหลอดจำมาใช้ไอเดียริงโตค่ะซุ่มในจอกเนี่ยนะฮันฟักกันเทไลค่ะเราอันที่ร้านก็ไงตัวไม่มีมือเสียแต่ฮันไงตัวแต่restaurant นักควอลตานี่อเมริกาอะไรลีนะมุนเอเรียบิ๊กแต่พอคัลไม่เทียมมาสิฟุ้ยสังขัดเลยปะกุยคัลควอลเงี้ยก็คัลควอลกระดิ่งเราแรงอันที่นั้นกระโดดอันที่นั้น restaurant สมงาที่จุกคัลเฟไม่เทียนี่ว่าคัลควอลินจุ่มนู่นจวนไม่แต่อดีตแล้วนี่ก็คัลแล้วนี่คัดติจุกระดิ่งจุ่มปากกาเชียร์สังขัดเลยปากว่าเราเชียร์ใช่ไหมใครจุกเชียร์ต่อโดนเราเรื่อยๆก็กีบน่าได้ต่อโดนแต่ให้ business handle ฉันมีอันนี้ดูอาชีพไอ้อดีตชาติข้าเชียร์อะไรกิมเขาไอ้เจ้าข้าอิน record ชาติข้าเขาไม่ไล่แต่ข้าเราผุยก็เตี้ยจวนนี้ข้าถึงข้ามีอดีตนู่นข้าเนี่ยอีตัวน่า KFC อันนี้ในกลุ่มมากลุ่มสมรู้เลยปันนี้ต่อกันติเขาการรู้อันเดียวนั้นการสาวตาปีเทอร์มันนั้นการติดสาวดุนจะอันติดช่างตานี่จวนอภัลโลจุงข้าสังกัดจะกว่าสมรู้เลยปัลลีกันกลุ่มสมสรีเลยปฐุมมันในตอนนี้ทำไมตัวเตะกลุ่มสมสรีเลยปฐุมมันเนี่ย that was สังกัดจะกว่าสมรู้เลยปัลลีอันเนี่ยจู่ๆกันรำโปยูทีโปกันแล้วนี่เราข้ามีกันรำนี่น่วยไล่ที่ข้าเลยโดนตาข้างไล่จนตาก็จนตาเนี่ยกันปาเตหุ่นไล่ที่เมล่ากันเปลี่ยนเวลไล่แต่ปนเตะเงี้ยนะกลุ่มสมทุ่มไล่แต่ก็จู่อุปาอันนี้เวกตัวตาข้างไล่กันอันนี้ก็จู่กลุ่มสมสรีเลยปลีอ่ะพวกขันกลุ่มสมสรีเลยปฐุมอ่ะพวกขันคอมพานีขันละอควาร์สักลัดมันนี่เราปุยจู่ก็เตี้ยข้ามีไล่ขันสิรุตุกันง่ายกันเสตาจวน$2 millionขันอควาร์สักขันตามว่าตากันเนี่ยติดขันนักเข้าแต่เจ้าละจวนแฟรนไชส์มาสับเบอร์ค่ะ52 อัน open อันห้องตาจวนข้ามีนู่นว่าจวนที่ขันดอร์ปักขัดจังขันสังขัดชัวที่ขันอัดชัวที่นั่นอันนี้พวกขันhandle จะจวงเราcapacity อย่างขันhandle จะโดนจวงนั่นก็เสียค่ะเราพูดได้จนนี่ก็เสียมั้งตัวนั้นยังไง brand value อีนั่นจู่ก็เอ็นักขันเกี่ยมาปนักขันเชียร์ขันเฮ้ย valuation พวกเขาดูแลสิ่งเราชุดตาละ valuation ที่เนี่ยจู่ไล่จะมีอินไซต์ชัวตากันจน valuation ที่จู่อัลลุนนักขันนี่ไม่อะอัลลุนนักเตะดานักขัน valuation จู่นี่ไม่ตาตัวนั้นเฮียนี่brand value ที่จู่อันbrand หลุดนักขันนี่ไม่อะ brand ที่มิ่งชัดนะเฮียนี่เท่งเอ็มมิโซตรงนี้มิ่งชัดนะ brand กันที่จู่มิ่งชัดนะมิ่งมวยนะมิ่งมันก็มีอัลลันดานะคะอันนี้มิ่งชัดนะมิ่งมวยนะคะที่ไทยละข้ามีหลุดซองเตะนะคะ brand valuation จู่นี่ตา
chuan brand valuation hian tuna hian 5.43 nikum 2021 hei statistica website ina evaluate anita $5.43 billion anita chu India poisa hian tive kherila all Samsung cheng hian handa vela crore singli sangli zathum somli chawbor vel kha crore in Mizoram budget tenen po compare don tai la sang fe zok tin ta chu a brand khami a ming hlut na ringot khan ta om je chu KFC kha valei don ta la KFC a chunga mi heng tuna te po hi kan ina beta kami ni lo a ming ringot kha valei don tai la ti na ni chu a ming hlut zong a kha crore singli le a company hlut zong pum pui a company hlut na ni lo hi company hlut na ni che lo wa a brand hlut na ringot ani brand valuation a chuan ina company hlut na pum pui chu dang valuation dang den ta billion dollars tam tak ani ta hei chu $5.43 billion chu chawani ta hei chu a company ngor KFC ti ming kha a company lo mi hei company KFC ti ming kha a brand mi kha min lei don ta se kha mi hlut zong kha for $5.43 billion ani ta asset zong te kha a hlut na pum pui kha chu company valuation ani don ta kha chu sang le fe zong ta ma se kan soi lai zok chu ming than na ringot poi hetiang khopa hlu hi ani ti lai kha ka soi do chu ne Apple te phei chu hei za chuang ni ka ria $1 billion za chuang ni ka ria Apple te phei chu eng pon ni se khalai ka chu lut thuk ta lo tai la mi tam tak po hianin ar sa hi chuanin ming hi kan ei zok in ria ming hi kan ei ham sia chu ming moina ava moina a restaurant da vakala thavala walang na te tiang ji tha keni pot kan da ta kan da ve ta mingin takina to pa soi fe la kan le soyanga kamla kan hey a brand value ti ka chu chiang sa reng ta ting ngating e tuna po local te pon tuna KFC siam thiam um ve nu la nia ai am lu tu kai to kai pon kan unau te siam te po kai to ang ve tu ma se KFC ni tlat lo mo khami lai ta ka po KFC ani tlat lo lai ka po mo lu tu kai chen kami ka brand chu ni mai ta chu che chu a brand ka kan ei na sa atin a brand man ka kan pen sa bo kan chu lai chu valuation ni ran soi ta ka chong kha a brand man ka to tak kan pek phani tin ticket size kan ti me ya mi pakhatin eva ei don tai la in za bor vel nge khan chin khan chu zanga vel chu dinga atlang point chu ei ringot ka chu entingan zani vel te na ta text ten chon engamo into na ka chon vel bor chu tlang point ani vel thein ka ringamo kan en thok khan a khami lai khan chon khami lai khan in chumi en soi thok ta chon hei tuna aizola pathum kan nei ta lung le pakhat tom ta champhai ka coming up mek an no tiang khalo ne ta hemilaya enge franchisee nei dan level bor hi kan soi zaw lo nga bel tu ne chon lo bel ta la I franchisee nei tur hianin hemi online a source kan hu dan ti sang sang a hi chonin enge yang a brand enge fee shim shim a franchisee fee shim shim a 30+ lakhs ani jo 30 lakhs chuang noi som thum chuang fe kha franchisee fee top khan ta chon a marketing rights nei tur phei ka chuanin 20 lakhs wala langai le ta marketing rights hanan mani nan lo fak thei don din omzia chu a franchisor khan a marketing rights khan anei thei ta chumi mang chuanin a fak thei don ta mo chuan a chu ti lo chon KFC kut vek am tar advertisement na chumi area chon chumi omzia chu at least noi som thum bel dal chungai din an ta hei Mizoram te lom bel chu chuan online sources kan hu dan chon atlang pui thuin noi sum kwa paruk vel bora tanga crore vel ngai ta full thing ma se Mizoram chong ngai karing lowa karin dan me chuanin noi som luk som sari te pon ati thei mai thei ta ide chu karin lo chon me karin dan ballpark figure lu tu kan ta ma chu ti chang za vel bor chu thil ngai ni ti khalo sheve me atan khan thra ka tia endu ta an te pol le heng tin ye tuna hian KFC hero nom tiang si franchisee le franchise e chu mila chu soizau ron soizau chun zom ta la chu ka soi bel lo nga chuanin I a franchisee ate hian entenan tuna hi chan mari kan nei te bong kwana kan nei te heng ho hianin 7 to 8% well profit margin and profit atang hen eta sales revenue atang hen profit theita mo chu khami vel bora khan ta chuan I 5% hi an royalty an pereng bokta an sales atangin sales atang an pereng bokta khavel khan ta hemi franchisee live vel concept pe soi shim tha ka ti de ulaka nia chu a thakho me nia franchisee hi mizo te hian kan sheve to lu tukta
ตัวนั้นเปหันก็ลีละบิ๊กตะกินไอโซละส่วนนี้แฟรนไชส์หมดตัวที่ตั้มเวทอเขาไม่อะเทรนด์จะไปจูเฟลเลยอะสับเวทปนแฟรนไชส์เฟลเลยอะแต่อย่างเดียวกันนี่แฟรนไชส์ที่กันหุ่นนัสซากันทิ้งแฟรนไชส์โมเดลกันเชียร์ดังอาจจะไอศครีมที่ยังจีเต้บาสกินโรบินส์กันที่ยังจีเต้พิซซ่าตัวตัวบุกพิซซ่าตัวมาไม่ใช่ฟู้ดเราเห็นยังไงเราก็ตัวนี้เราเห็นเราก็ example แจ็คแอนด์จิลติดตัวส่วนนี้โอเคแจ็คแอนด์จิลfor ยังไงเนี่ย Adidas เต้Adidas franchise model. I'm not sure. Okay. Ani mai thai ka chiang lo ma se food thi an tina sabik ta food thi na sa. So lai ta ka chuan in Mizoram ma po hian in han soi zau acha kom lai chu franchise hi enge ni ti lai kha. Franchise chu pakhan na chuan ol Samsung chuan kan tinge lo soi fia le ta franchise chu. Franchise chu mi brand tunga manin brand ne ya chuan kha brand ta kha khoilai monia wa extend du ni ma se franchisee model a chuan in ava extend na khanin kha brand ta kha ava extend na khan midang ta wa ni deu si ama ta wa ni si in chopol partnership ani chi si lo extended partnership ang ni chu mundang location base a partner wa zon na kha franchisee deu chu ni ta chu tiang zo cho soi tai la a shet thiam da kan lo soi her vele deu thak ngo klema i soi dan atanga tema angyan a refresh de olak lai tu ra chu i antinan hei sum do na shim mi na china kan soi tong khan KFC kan kal chan tam tak bo a brand te khal ta chuan mani sar tu chu thei thawa ma se risk ka sang ve ta ni chuan brand om sa kha an man khan an nei tu pa antinan nang kha KFC cha la karon minon franchise ka tan pu khan business karon ma le jok ta min an lo se sang branding engma ka tingai lo marketing engma ka tingai to lo fan sa khan to ta chuan nang chuan in brand lian deu nei to wang khan khoi kalo ti rang che ka me fee hi min lo pela chu tun ha mi context sa chuan in 30 lakhs hi min lo pela chuan in i mang thai don ne ma se ka brand kal dan pum pu chi follow nga yang ke siam dan te ke list te thutleng ka hun dan thleng pon ani mai thei khating ka chu i follow ngai thungang ati don ta kha franchisee kan tiang chi khani mai a ming lo cher to sa man tang kai na khani ta mi KFC concept ta chuan in KFC story a chuan in hunza wan dun lama khan an hong zau thei to big lo ta poisa kha on nei big lo nei to big lo ani chuan nang khan chuan in sum nei sa te man tang kai zo kha an tu mani ta chuan hey hlok ton na kan chi fo wang kha an siam theina wang khan chakho mai chu lai chu nia khami lai kha chu mi lai tak chu ni ke pona kan soi du chu a franchise tum tu te point of view te mela khami te thlir na tang kha chuan franchise to business expansion va tum na ma se engting ka tiang isoyang che khan poisa te po om to lo kang te po ni the tin pakhat poi mole te chu local hi ni ta endena thuna Delhi a kom ta brand thadeu kani ta Mizoram a vain honrik ngot ma nia tong thiam lo na vain hon a kha chuan franchise a kha chuan in local blend kha om the wang khan in local khan an ma nia business an lo va ti khan ma se offer thei kha offer thei chuan ni tan chuan hlok na ne profit ania chuan an ni an offer thei chu kha mi nge kha royalty khan ni ta an hlok na thau ani ta ma se soi tong kha standard ta om ve nga standard kha muntina kha ita ani ti brand ani ti abolo na tan standard kha follow tur khai siam kha ngai ni mai ta chu a toy zong in ti kha kan soi fia ngai tai la thui do in tlem ko bel lo khami a trend pe chun strict khopomo hey franchisee khanin falak na tur te khan nei big thap ta ni resources ta po hun jang de don KFC pon chicken te muran la ri thei lo KFC pon Mizoram mi ar khalangot thei big lo ta khan control ta lok nan siam zel ta franchiser khan mo ya chu lai tak chu ma se a har ve mem na bok chu ris a sang ve mem na quality chu quality control kha entena Kolkata KFC chu tui de zo Mizoram mai chu lo ti thei na chan kha o kha anasat del phe chu na food on lo ti na ni ta chuan a brand pe tu a brand nei tu tan po khana lom thau ni chu le la ma chuan a brand nei lo tu zok tan kha chuan ris kha atlem thunga ma ro chu a ris zong chu financial kha finance kha ni ta tin a hlok de upon royalty te kha pek royalty ti chu lok na insem ati mai la nge sales sa pianga va pek ve zel kha ni lok na nei pianga mi dang va pek a nei tu va pek le zel cheng zaman thalda te chenga lu zel ang kha royalty chu ta ma se kan soi du lai jong khala kha chu achiang thurangai ta la franchise ti om je kha chu hei mizo te bok hi kan ti lenga mizo te hian he fast food tui tak siam chok ta ka no ma chu ti rol chuan hei a le in hi mizo hian kan tuya i brand tak te po kan la lut rual kan lak lu rual hian restaurant tui nei tha tak
hey thil tui đâu hey menu tui đâu đâu ron siam chokin om ve ni Mizoram khat tiang ho kha an han lian na hey cái sợi lâu thấy lâu chỉ Eureka cái sợi mấy ang cái sợi đồ lâu đâu lại gặp mình khám mà sẽ Eureka thì anh liền anh tuy mà nó cái tên lại trong cái Eureka thì anh chào hi lại Eureka rồi cái này cho tiếng hợp cho anh consistent nhìn thấy sẽ khá mà sẽ Eureka khá treasury chỉ ông chung cái cho lung lấy tan khan Eureka ấy khá hard mà làm cho lại cho mà cho cái này expand đủ cho anh Mizo thì ai liền cho cái cái đồ này cho food thì anh franchisee model thì thấy về lâu thì lại khá cái sợi tiền tụ này cái riêng đâu nên Mizoram cái lột liền bui pay chuan state dang state pon thang cái po kan va in nor chuột thì nó lại khá chú Mizo tan cho nó critical lệ chong nó sang chú anh chú lung lấy thế khá chú Mizoram chú này ta Mizo bây giờ Hindi cái thiam bốc xí lâu anh tên anh thiếu chả đâu thiếu tuy đâu cái lâu xiêm cho cái food lắm mà cái lâu lọt liền cái này chuan in lên dễ cái đủ xía cái phát thế business lọt liền lệ liền cái đủ này chuan kan option nei chun hi franchise nin ka sia tenan he kan brand hi tuil tu kamin an dua an du ni chuan ming claim te chete lo cher to ni chuan sil chara te franchise la an vai chu sum du ne vai te chu no man tingal don engkima har salo te zo so Mizoram chung hi har sa ber zo kan dik ta chun Mizoram pon ka har salo te zo turan ya chuan a franchise te kha kan uloka standard kan nei thani chuan khalai kha chu ti dan kha om karinga secret recipe te pokhan siam ve menga a recipe kha ti kha ni nge ming po nei lo khan enge pol ti sia lo khan pol sa te khan an zu thon thave tiang deu te kha real ro chon ma chu ania toi te na ni chu Mizo te hian kan ti theyang ti lai kha khami lai soi zau kha poimo ka ti khop mai Mizo te ta na kan in thil in zir thei poimo kan in zir na tur poimo lu tu kan i tain ka shema so ani le kal zel tai lang entinan hei market kan na soi manang ka shra soi swai tai lang entinan i Mizoram po hianin interesting ka ti deu chu a khovel le India kha chu ron bel ta la Mizoram hianin entinan pali kan ne aizola pathum ne ta ati kha chu mak ka ti do kan ni entin ye sat kan nei thile ka ti ri lu dewa ma se kan chia tu na kan ti don na wain kan en jian de ka KFC pakhathian in mi sing thum vela lo chom ni turanga la kan ta chuan aizol population ni tun census a chuan in 3 lakhs kan tin to kharinga noi thum kan ni to nge nga alo om ve thowa chuan brand protection ni 2.5 km radius an lo ne ya ngan chan mari om chuan zarko da chun om theidon lo tinang de kan ni chu khamilai ve kha kathil lo hu mai mai ne nia khala kan soi ve bonga makdeu mai thil makdeu mai statistica lo zo hey sorry scrapehero.com hey poi statistica ang chi deu thon ni ta scrapehero.com ti ni ta chulai a chuan in India ram hi adik tak chuan in khovela KFC dor nei tam dan in to ta chuan niam pol dan anita outlet tam zo a phe chu som pani na ni ta khovela chuan India ram ve ka khan India ram chung khan thil la tai la khovela som pani na kha US te China te nei khan lo lutuk thau ta ma se chu ti chung chu India chuang khan scrapehero.com khan aron te dan thade mai ne ane a chu an ni chuan helaya om ti lai a population density atam na lai om ti a chuan state ang khan in state ang a population divided by store khan e ta ne chu chuan population divided by store ang han ti khan aron divide pop mai ni total population kha store om zatin entiran Karnataka hi sang berta store an nei zat hemi KFC nei zat hi songkwa pathum ni ta chuan population nei zat ne na an divide khan in noisri le ti ni ta ne per store population happen le thum masen ri zata ge mem chu Mizoram hin tel du lo lui ni krenga san chu skill de like population ate ta wangin chuan Mizoram hi chu tiang khan han ti ve ngot don ni la chuan in noi thum potling lo ni a population ringon noi thum ani sa aizol kha an aizol ni es Mizoram ang ani just state angin an lata ka sai thum zo chu population per store la khan chu noi sari ti kha Mizoram ang lo ni ta Mizoram a chuan noi som pakhat vel na pali om ta chu ma zo India ram zo kan top ani chu dik tak chu ma sen an ziak lang du lo ni kring kha chu ma sen pon ni se Mizo te hian kan van lo e na sa Mizo te hian brand sang suale kan ti po hi zir fe tham ning ke she shem ya chu kha isoi ta so chu isoi ta ka chon I chu kan din mun ni ta aizola Mizoram anga po kan van e na sa thil hi chula so kan seng na sa ti na ni ta seng na sa chua ani du ta nei tu ta chon lo ma se Mizo te hi tho chua kan state anga kan nei tam lo ang hu hian kan van e na sa ma se khala kha chu lut tam lo ila ma se kan e na sa tia chuan in thil pakhat soi tel ngai ni kharin chu top ai ke temela a top lam po han nei do chho tai la
thiếu sự sẻ lo kan fan in sa ti ka ni ta ni chu cái rồi lưu ta cái sợi rất ra đó chu hay cái chu cái là in Pepsi chu hay nó cái chu cái in lo này tùy anh yêu tùy đấy hay thì thì là khan branding of vàng khan kan ta về mấy khan ta anh bọn này sẽ chu store Bali po hian in profit thata kan siam vek ringa ni chu ma se mi zo hian kan van lei na sa he tiang shisel lo hi in shisel lo to fun fact pakhat mo hemi KFC hi Amazon Kentucky Fried Chicken ti charcharan ko ta ni sangka zakor som ko le pakhat khan an CEO American CEO khanin KFC ti tong o ti ta ni achan chu fried ti lai changa brand away khalo du khalo nia achan chu khani lai chang khan America chon eating healthy khan ron in tran to sia in to wangan fried ne na in associate ran kha du lo ta an minga khan khati an lam ti ran khan du lo ta chu chong KFC no ti ta khalo nia om zi hen nei lu tuk ta mo branding mi zong khan tam tak hian Kentucky Fried Chicken an ti lampum mi zo ra po hian kan shalawang kan shel ka ring mang lo chan chu anti to ngai lo zata American da top ta Sanders mel khapo ka khamrola non da chopanita a bolo nan a interesting a sinkhang te ka he I health ani to khachuanin a brand hi abo de tran to ta he tin khovel thang zelanga abo til mai the mi zo te po kan changkang til anga mani enge thil resel jok eina chang te po kan threvet til mai theita khang te kha thil enge ni ngai to ngai kan zawai kan ngai to tla ngai do nin ka ria keina ka kan in sei dut verim shimanga KFC ke chu engwange po shlo ti tang kalom lo ni Bangalore engineer kan zin lai po khanin a thingklang de ula kan om thinta Bangalore kan valu thina a thian te khanin e khan du zia ke chu subway te tu ka ti ta ka ivengai shan pa lawa ma se kan om ve zia thauta chon soft drink sorry hemi soda te ke lo du lawa kain ti living healthy wang pon lo ka van ne tui ka ti lo wang ne ta ma se ga te khan lo sel ve me ka te chu wang chon kan e po e lo top chu thei lo wa khan moi tok chu nei chu poi lo an ti vek khoya po hian sier ko le lang ma se ta khan kan e ret te poi country sel na thau kan in ven tlan theina chan chu country sel tlan khan mizoram ta na thil poi mo khalo ni ve le zel sia di vela kha kan bel ve sim du mo nia shisel na kan lut ta sa soi tu kha tamin ka sia shisel na hi kan ngai poi mo lo viau in ka sia chan chu mizo hi intinge ka kan mizo te ke ma tiam po hian ni anga kan nu le pa te hun lai tang to in he ten tun nai thleng ala kan la chi ne mem pakhat chu dam lo vela in entir tiang si te chuan in intinge lunat vela dam doi e tiang hei thil re kha a result lan to nuwa che kha ni prevention ni lo prevention ni lo na cure kha kan song thin ta chulai chuan in pakhat na chong kan ei le in hian en tai la ni a shisel em hei man lai kha chuan a shisel zonga e tiffin te kan pai thlap atuna te phei chuan on noodles kan ti nge cup noodles te kan ti thak chi te ma e pon ni se kan ei na sa ni la khan chuan chulai a chuan in kan in nia kan film khur tlan ngai mangeo katia kan ei na sat chuan tala hei kumtin te health check up voi ni te kal tai la chuan kan lipid profile te she theila chuan in cholesterol engzang kan paya cholesterol engzang kan neya tiang chi te high density lipid kha shevek lo mai la doctor in an shia zo mei tu ni ta chuan in khalai kha mani pon inject theilu tukta tam khalai kha health hi kan ei le in wang hian kan health hi na satakin kan ei le in hian kan trisel na hi na satakin effect mega tu na hian kan sar tam tak te po hi om na chan te po ni mana shit mi lo ma se kan tran tlan chu ngain ka shi kan ei na sat dan em te le khop me chu kai kan nam mang zong po kan nei poi mo thiam ngai ti lai khamo chu mi chuan in enge nyang top nang de lekin kan soi chho poi mo ta de ka ria chu enge franchisee ashim kaldana hi mizo te hian in ke mani thil kan startup kan entrepreneurial line a hian in ti ve thei ngai niem kan ti the kan man thiam pha chon kan tan hian in atangkai ve thei viaw anga ti ngai to na kan ne iron soyang khan trong te po kan lo thiam lo ta trong dang vai trong te phei chu kan thiam vak lo ta so panina chuan kan tum po ni lo sel na khanin KFC te ang chi te le fast food dang te po hi kan tan lo poizok thei wangin e dan chen te po thim wanga em tiang zong than le ke mani thil ei thleng te po khanin ti lang e lo top chungai kan ti hau lowa ke ni pon kan e zeu thowa amor ju ta khana khat moi to ka ti dan te kan tan thazo khangem tiang chi te kha anita enge nang adi komenia chu ke po in coming conclusion ka tha ka tia alang renga chu India ram population by store divided by store apo KFC ringa ta po sangber kan nia thil dang po hiti doni la chuan la omang zon chhuatur hi omang khatiang zong khanin chuan enge engkim mei hi ania
nghe anh lâu thế po Domino's thế po nia aron oma anh hong lệ á pakhat aron hong lệ ha la tiếng đâu khan ni kan ei na sa ti chu sia ta chan chu he tiang fast food giant ho tak pon helai hi target an non nei ni chu kan ei na sa chu ni deu sang kan na nen khan kan ve deu lek trainer shin kan thai fashion kan no sang ti chu fashion bo kan sang a chuan ei le in khat yang brand chang khang bo kan sang a ma se to pa chuan homemade food mo mother's food hi mother's recipe hi lu ani lo chuan in dang to ta ne mo nu pui pasal nei ta chuan wife's recipe te poni ma na chu tiang chu lu a in pui ron fak zeu ti na ni mo chu tiang ei le in chung cha hanin film khut lang ila ti kha alang figure alang re ka chuan a thain ka sia khat yang zong khan o chu mi se to kan soi kan nge nyang kan top na kan mor bok na ya ani lo tu palang ni lo chuan okay bye bye u KFC aya tui le risel zok mizoten kan siam chuak ve the nge ai ring ani chuan like and subscribe chuan chu mai ba kha kan video te hi midang ten he na min lo share sakin min lo theder sak ve nge don ya